قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن جابر lan saking Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Jabir. Anan nabiyya satemene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku qala dawuh sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh man utawi sapane wong halafa kang lamun sumpah sapa siman. Oleh sumpah ala mimbari, sumpah ing atase ndukure mimbar ingsun, mimbar Kanjeng Nabi Madinah Masjid Nabawi. Hadza ya iki sumpah biyaminin, oleh sumpah biyaminin kelawan sumpah athimatin kang goro. Tabawwa mongko nyediaaken, mempersiapkan, nyediaaken sapa sikman, nyediakno maga'adahu enggon lunggu nikman minan nari saking geni neraka. Rawahu tabawa amongko nyediaaken sapa si iman maga'adahu enggon lungguh iman minan nari saking geni neraka. Rawahu nyeritakan hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad, wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i, wa sahaha lan bilang-bilang sahih hadis sapa Ibn Hibban, Imam Ibn Hibban. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah di atas mimbarku ini, kata Rasulullah, mimbar Kanjeng Nabi, karena mimbar ini bertelok dua, napa telok? Mimbar Sayyidina Ali, mimbar Kanjeng Nabi, beda dua mimbar meneng Madinah neka. Mimbari hadza tang mimbari ya, ane mimbar sampean. Ning masjid kan beda mimbar, mihrab, mimbar. Pengkir pengimaman enggak sah. Sombana sumpah palsu, biyaminin athimatin dengan menggunakan sumpah yang palsu, tabawwa maq'adahu minan nar, maka orang tadi itu berarti telah mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu seren orang asompa atas satang mimbar ya sompa palsu, berarti orang gila ampun mempersiapkan tempat duduknya, artinya maq'adahu tempat duduk berarti kenengenah bene korsena. Maq'adahu tempat duduk berarti tempat yang akan ia tempati, yang akan dia tinggali, minan nari dari apoi neraka. Kimonlah tempat ketojukna dari neraka ya berarti orang yang berada dalam neraka. Pola king korsena to orang yang swarga king korsena dari apoi neraka kita bisa. Jadi korsena tempat ketojukna dari apoi neraka, otomatis orang yang berada dalam neraka. Nah, hadis neka narangaki pertama keistimewaan mimbar Gusti Kanjeng Nabi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu, ma baina gabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara kuburanku dan mimbarku, ma baina gabri wa mimbari sekone senapa meter ki antarana dalem Kanjeng Nabi sareng mimbar Kanjeng Nabi. Ma baina gabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, nika adalah kebunan daripada kebunan surga. Jadi orang si abajang ning kantoi pada bi abajang is warga. Khilaf ulama bersadabu genjerna pada bi genjeran
raudhatun min riyadil jannah bersada bu tanane ke kuaku pelebu dak swarga bi Gusti Allah. Tanah di antara mimbar Kanjeng Nabi bi dalem Kanjeng Nabi mungkin beda lemak sampai 6 meter antara dalem sareng mimbar Kanjeng Nabi ini. Wah ki luar biasa, full desek-desekan tak karuan karena trauma masuk raudhah nih kak mun tak salah beda telok lapis, beda telok pengamanan. Pertama masuk lapis pertama tahan boleh, baru masuk boleh, baru masuk boleh. Boda cakek, boda ustuanah Aisyah, boda ustuanah Khadijah ni ke boda dalam raudhah benar. Boda cakek ke Siti Aisyah, cakek ke Siti Khadijah. Setiap anu ni boda cakek ke. Antara dalam Kanjeng Nabi sareng mimbar Kanjeng Nabi ni ke kocak raudhatun min riyadil jannah. Kebunan dari kebunan swarga. Ada nilai apa saja pun mulai dapat rasa. Saking nikmat tah. Durung sholat kasa, durung ketengal tempat tak Kanjeng Nabi sholat Kanjeng Nabi, ketengal mimbar Kanjeng Nabi, bilan mimbari sepernah yongkain bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mimbar Kanjeng Nabi ni kak dari kaju se para napa tak pantas dek Kanjeng Nabi korang saya. Akhirnya bi sahabat genteh mimbar Kanjeng Nabi ni genteh kaju saya lebih bagus. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mimbar nikah ngeding suara tangisan, bahkan para sahabat pun ngeding suara tangisan gila. Engak tangis nak anak bayi. Tanya sare-sare. Ternyata senangis nikah kaju polen tak yang kui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir Kanjeng Nabi turun dari mimbar, eta kup bi Kanjeng Nabi, yentare nek beri bisyarah, beri ngabunga bi Kanjeng Nabi, kedebun Kanjeng Nabi, cek saking ngabi engkau tak yentare tak apa tenang bi engkau sampai dina kiamat pagu nangis kajuja. Saking cinta na kaju, saking cinta ada ke Gusti Kanjeng Nabi. Masya Allah, ini ke mimbar Kanjeng Nabi. Mantar pada ada Pak Keping. Jadi antara kubur pesarian Kanjeng Nabi, ma baina gobri wa mimbari, antara pesarian, antara kuburan sareng mimbar Kanjeng Nabi ni kocak raudhatun min riyadil jannah. Minta apa baik kan toh? Nah, luar biasa. Ya. Nah, orang sa sompan yang tang mimbar dia ada pun Kanjeng Nabi. Keng sompan na sompa palsu. Tabawwa amaga'adahu minan nar, maka orang ni kapadana mempersiapaki ketojuna atau tempat sebekal ekenengna dari apoi neraka. Nah, hadis nikah adalah dalil ala azamati ithmi man halafa ala mimbarihi sallallahu alaihi wasallam kadiban. Hadis nikah menunjukkan atau dalil bahwa besarnya dosa seseorang yang bersumpah di atas mimbarnya Rasulullah, sumpah nak langkui sumpah palsu. Maksudnya seorang hakim boleh meminta kepada terdakwa untuk bersumpah di tempat-tempat yang mulia. Orang Pasuruan apa mungkin esoro Madinah, kan tak mungkin. Sehingga napanya mana sebagian ulama berpendapat ketika seorang hakim meminta kepada si terdakwah untuk melakukan sumpah di tempat yang agung, yang mulia, maka tidak wajib untuk memenuhi panggilan atau menerima tuntutan dari penuntut. Harus sumpah neng tempat semuljo neng Mekah beda bainar rukni wal maqam, ane ke tempat simulje ni ka muning Madinah ane ke beda raudhatun min riyadil jannah, antara na mimbar bi telem Kanjeng Nabi ni ke tempat simulje menabi ning Mekah di antara na ar-rukni wal maqam, antara na penyamana antara na maqam Nabi Ibrahim, antara na maqam Nabi Ibrahim.
Jadi tak wajib nekanin kangkui orang saya terdakwa saya tuntut untuk melakukan sumpah di tempat-tempat tertentu. Nah cuma hadis ini kenapa boleh bagi hakim meminta amun bengal asompa ning Masjidil Haram di rumah. Nah boleh meminta, cuma kangkui terdakwa tidak wajib memenuhi permintaan serah hakim. Nah, terus ancam nak berat, ancam nak kangkui orang se asompa biasa bay ane ka ampun raja tu sana lebih-lebih asompa ning tempat semolje, tempat ingki peneka ning tempat Masjidil Haram, baik ning Masjid Makkah atau Masjid Madinah. Nah, bersada bu dalam perkara-perkara se berat, dalam perkara-perkara se penting, ane kayak wajib bagi hakim untuk meminta sumpah ning tempat-tempat se tertentu. Tempat-tempat se muljo Indonesia tak mungkin ke Mekah, ke Masjidil Haram tak mungkin. Ning masjid kanto berarti ning tempat masjid kanto, atau ning hari se bagus, hari Kamis masalah, atau ning hari Jumat, ning Kamis atau ning hari Jumat, atau ning masjid, atau ning tempat-tempat se yang tempat ini kan adalah tempat se agung, tempat se muljah. Mun pacet ebutwaki taglil, ebutwaki untuk semakin terdakwa ini ke betul-betul ongku-ongku dalam sompana sehingga tak sompaben saroben. Mun pacet ebutwaki yang kipaneka dalam taglil, dalam memperberat kang kuisi sera si terdakwa supaya ongku-ongku dalam asompana, jadi sompana tak kena kain mainan. Tapi dari hadis ini kah beda khilaf di antara para ulama, beda mewajibkan kangkui hakim ketika berurusan dengan sesuatu yang penting yang besar wajibaki asompa dalam masjid. Dalam Mekah antara rukun wal maqam, antan rukun ben maqam Ibrahim aneka adalah tempat semuljah. Ning Madinah aneka alal mimbar adalah wa fi ghairihima dalam lain Makkah Madinah kama fil masjid. Pertama masjid jami', masjid ni ke situng se jami', masjid lainnya bene jami', artinya saya ke Jumatan ni ke mana ni jami'. Masjid walaupun arampak tak masalah. Ya Makkah ni banyak masjid Apolong, masjid Sab'ah nyaman, masjid Peto, masjid Apolong pada di masjid, cuma masjid jami' situng saya ke Jumatan. Bisa ning masjid wa fi ghairihima fil masjidil jami'. Wajib bagi hakim meminta sumpah bagi si terdakwa ketika berurusan dengan urusan yang penting. Contoh, kenapa saya penting? Li'an, menuduh istrinya berselingkuh. Tak cukup, wallahi tanpa bukti, tanpa saksi, makanya sumpah li'an. Ana berat ya, ngaranin orang azina, ngaranin sebidai selingkuh. Terus tak cukup sumpah billahi, Dharma harus nyari tempat untuk memperberat dosa nah, karena semakin afdal, semakin utama tempatnya, maka semakin raju dosa mencarpak orang set napa orang saya asompa gila. Jadi mun bareng remeh-remeh enten kehilangan PC 2000 saumpama sampai masjid anu apa. Jadi bareng saya penting. Malah pendapat Imam Syafi'i menabi tak salah bedeni sopah, ibarat zakat bedeni sopah, ni sopah orang kening sompa ning masjid neka napa masuk 2 dinar napa 2 dirham seneka. Nika pendapat Imam Syafi'i. Jadi mun karo sereme-reme nika jak boleh buka masjid sompana. Kecuali ngaranin orang, nyeher orang, matalan berkaitan bi nyabeh. Bengale sampai masjid. Saksi orang banyak. Tahu nih mun sumpah pocong nih dari rumah sumpah pocong. Ala kulli hal macam-macam cara untuk memastikan orang ini baca benih pelaku. Atau
ning bekto se utama, ning tempat se utama atau bekto se utama seperti Lailatul Jum'ah wa yaumiha dan hari Jum'ah, mari Jumatan sampai masjid papolong orang banyak bengal sampai ada orang banyak mari Jumatan, wamun tak bengal ya berarti ben pelakuna. Nah jadi syaratnya harus dalam masalah sepenting, masalah seberat, benih masalah dalam napanya mana dalam perkara sereme. Nah, waqala akharun sebagian para ulama ada bu yustahabbu taghlid fi zaman wal makan wala yajib. Disunahkan taghlid memperberat bagi orang yang sumpah fi zaman di zaman yang tertentu wal makan dan tempat wala yajibu akan tetapi tidak wajib. Disunahkan bagi hakim di dalam urusan penting untuk meminta sumpah kelak ning tempat semolje ning bektoh semolje ning Mekah ning bereneng sekitar Makkah bersekenapa sekitar Ka'bah menabi ning Madinah antarana mimbar ning yatasa mimbar ning lain peneka berarti ning masjid atau ning tempat ning musola tempat semolje atau ning dina kemis atau ning hari Jumat atau bekto mari asar nih bekto mulja nih kah termasuk waktul fadilah. Bekto semulja adalah bekto mari asar nika dawuhna sebagian ulama. Berat wa ka'annahum yaquluna fi zaman yunzaru ilal awqat al-fadilah, di waktu-waktu tertentu juga diperbolehkan untuk meminta seseorang tersebut disumpah di waktu tertentu waktu sefadilah ka ba'dil asri seperti waktu ba'dil asr. Makanya rengkona mon mari asar ana ni sare ana bebekto berit nih ka mari asar nih ka tako candengkona wiwi gombel tako elangan ini sarangku karena ngerti cek bekto asar para maghrib bekto mustajab untuk doa untuk ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Sare kapianan kengak gula asar sare soro kalangker soro ke masjid soro ngaji setiap bibi korbine teh temu bapak teh temu budun teh temu kapi ada yang nyari sobung paling nyari aja mah ketela aja bangko eman polan pangorpi polan bangko nanti sare le rasaki sampean buat ka ba'dil asri bekto mari asar nih bekto sih sangat luar biasa Pak kang kuwi orang sing ngerti ke bekto antara sebelum maghrib bi bekto marina maghrib bekto sebelum maghrib bekto bi mari maghrib karena mereka pergantian malaikat nih kah malaikat siang ke atas langit untuk menyetorkan laporan amal orang berbuat ning ting siang malaikat malam turun untuk mencatat orang sebagian malam terus seneka bekto sebelum sopu bekto semarin sopu ne bekto sangat luar biasa. Mun sampean tak bisa awiriton tak bisa ibadah sepanjang waktu maka 4 bekto ini jangan sampai tinggal lagi. Bekto sebelum sopu bekto semarin sopu bekto sebelum maghrib bekto mare maghrib. Mun 4 ni kepun tak reken bisa sampean wallahi tak kira ngereken ibadah selain tak kira dipastikan Pak. Mula 4 bekto ni ketersia-sia terbuang tak kira lah tak kira awirit ning bekto lain tak kira cek mari maghrib lah tak awiritan lah tak baca Quran baca apa mari maghrib lah tak jinas para maghrib lah tak jinas tak kita lah rapi tak kita lah bau room tak kita lah mari mandi persiapan butuh lembun itu aja juga tedung padahal para maghrib tak kira ibadah ponan mon kulit sampean tak bisa seluruh waktu neka dipergunakan untuk ibadah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala 4 bekto ni sampai terbuang-buang sebelum sopu kocak waktu sahar bekto sahur hatta 5 menit 10 menit mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu
Rakaatani qablal fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar. Benih sebelum subuh, sebelum fajar. Sebelum de tengah bekto subuh nek waca bekto fajar. Orang yang salat 2 rakaat qablal fajr, sebelum keluar fajar, sebelum de keluar subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia ben sesena. Manya mana tedung bolan para subuh aja. Mon sebelum subuh, mon 2 rakaat sebelum salat subuh masih 5:30 bisa, Pak. Tapi bekto sahur nika Gus Dur amonnya kan pacot nyaman mon tedung. Ya Rasulullah salamun alaik wafu nyaman tedung kita banjir. Masih teh petik ki pasti isi sementara banjir. Awalnya tahun para subuh. Masya Allah, menoreng lah memperhatikan bekto sebelum subuh, bekto semarin subuh, bekto sebelum maghrib dan bekto semarin maghrib cukup. Sebelum subuh, bi mare subuh cukup kan kui sehari, tebusan selopah selama sehari. Sebelum maghrib, ba'dal maghrib cukup kan kui tebusan semalam banyak lopah dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Mon 4 nika ada, wis tak kira ibadah benar. Nah, tapi bekto nika juga pengaruh. Untuk dalam sompa ni kah? Tu sana tentunya lebih raja di luar asompai luar masjid bareng asompai dalam masjid. Asompa ning Masjidil Haram atau sompa ning luar Masjidil Haram. Sebagaimana ibadah juga tak pada. Ibadah masjid sareng ibadah ning compo. Ibadah ning Masjidil Haram juga tak pada ibadah ning kanto. Ibadah ning hari Jumat tak pada ibadah ning lain hari Jumat. Tusan di sini kah? Benih kebaik solawat, benih kebaik baca surat kahfi, benih kebaik baca Al-Quran ngeberder. Hari Jumat ya ikhwan, Islam, tapi tak ngereken deka dina kebesaran. Kipun nika karena kebudukna, sing tak kenal deka Allah Subhanahu Wa Taala. Anin tak gelem tak tero ngelangakin kebudukna gelem. Nauzubillah ya. Tadi mon bareng sene bene catarwana sompa main domino sompa baju nengko dorong billah kita ngocol kok mosok main domino billah kita masang kita ngocol cereng asompa ni kebedeni sopa orang yang nisop sampean wajib asompa ni kebede gerang ger ibarat orang wajib keluar zakat bedeni sopa lah ni sopa orang asompare benih 2.000 benih 2 dinar Pak sedinar ni tahu neng senapa jadi mon barang mere meja sompa domino sompa aja lemare masak billahi tak masak ya Allah macam cik rendan jadi barang semere me beta oleh sompa ya oleh sompa kecuali pacet barang se mewajibkan orang gelak asompa faham ki nah neka menurut pendapat Imam Syafi'i wa qala Syafi'i yahlifu fil Madinah indal mimbar wa fi Makkah baina rukni wal maqam. Pendapat Imam Syafi'i boleh bersumpah di Masjid Madinah yakni Nabawi ala indal mimbar di atas mimbar wa fi Makkah dan di kota Makkah yakni di Ka'bah baina rukni wal maqam antara rukun dan maqam. Wa kadzalika indahu fi kulli baladin dan diperbolehkan juga setiap kota yahlifu indal mimbar diperbolehkan di mimbar-mimbar masjid atau di tempat-tempat yang dianggap tempat tersebut ada tempat yang mulia wan nisabu indahu fi dzalika 20 dinar. Pendapat Imam Syafi'i oleh asompai le masjid di atas mimbar neka ni sopah engki paneka mul urusan bermasalah kelaban rega 20 dinaron 20 dinar. Bener 2 dinar, 20 dinar. Pendapat Imam Syafi'i ini kah? Paham ya? Jadi mau 20 dinar berempa saya kerebu berempa masalah nah se bareng se jadi rebutan jadi persengketaan 20 dinar mau dapat rega 20 dinar oleh sompa mau 2.000 tak bisa 2.000 rebuan HP berempa HP karo HP 300-an baca sompai le masjid mon kira-kira nih kepon depak nisab 20 dinar oleh asompai dalam mimbar masjid ya, sakseen orang banyak
Malah beda grimesen nah. Grimesen kan mau saksian orang banyak kadik masjid pasang speaker. Live. Sekali lesan mesan pun. Live Facebook, live neng YouTube. Bakal bodoh sompah. Beda kanca kula. Tak sekolah itu mau kiai bilang. Sekolah jom. Sakit yai. Sakit ongku ban. Engki yai sakit kula itar mengeter suaranya. Bengal sompah engki bengal yai. Aki juga Quran iku. Kiai nyuruh kula ngolok soro ngalak Quran. Ngalak kula wudu tadi wudu ngalak Quran. Ayo sompah Quran. Tak bengal mon Quran yai. Sekamar sareng kula. Sekudaan. Capat kelisat nih kak. Tak bengal kula yai mon Quran lo. Sumpah apa kon? Mon billahi bengal yai. Ayo tangi. Sekolah aku langsung tak raup tak ada. Kembung gula. Ya Allah. Temu tak sekolah boleh. Bodong boleh. Waduh, bejana pelajaran bejana peke keliru ke tafsir keliru nengala. Saking dari gua pun. Temu boleh. Biayai. Kita yolok leburu kada enjak cong. Cak maturang kok tak nyuruh beuna sekolah ono engko setiraki sebedarnya. Lekadung takok. Masya Allah. Tinggal ku sombong karo billahi, tebangnya tampeleng janjapan. Kan sombong Quran kok takok kok jan. Mengal lagi yongku, ini soro yang gue. Ini soro nggak lagi Quran. Aku billahi kok. Tak Quran. Dadi mon bareng mereme cek aku sompah. Ngarani orang sompah. Haja beun kula. Benem billahi haja beun niku. Billahi haja beun. Ngarani orang gede billahi haja beun. Ya sompah nu bareng se napa seberat senegala mon kira tak sompah tak parjaja. Mon bareng saja ke jajak sompah. Nah, boleh sompah dalam masjid bedeni sopan nika. Senapa? 20 dinar. Jadi 20 dinar ini kemudian mencapai nisab neka pendapat Imam Syafi'i oleh. Jadi neka pendapat jumhurul ulama wajib hukumah taghlid mun pacet dibutuhkan dan diperlukan. Wajib hukumah. Meminta sumpah di tempat yang mustajab, di tempat yang utama, contoh masjid, neng mimbar atau neng tempat-tempat selain, neng bekto-bekto bentina-tina semolja yakni kemis sareng Jumat atau bekto semolja kipa nikah ba'dal asar bekto semarena salat asar. Ning Mekah nikah antara rukun dan maqam, adapun ning Madinah nikah antara dalam Kanjeng Nabi bi mimbar Gusti Kanjeng Nabi. Adapun sekarang negara karena tak mungkin maka napanya mana ning masjid-masjid ning tempat-tempat selain diperbolehkan taglid memperberat supaya orang yang sompah gula betul-betul napanya mana antep ya dalam sompana sehingga sompana tako ongku tak kain mainan sompana. Nah cuma mon sompana niki palsu nya sompai dalam masjid kadik palsu tak sumbut pak. Fatabawwa mag'adahu minan nar, maka orang neka berarti ampun mempersiapkan beneka pelingan neng perumahan dunia tapi kaplingan andi kaplingan neng akhirat lah neng neraka kaplingan. Naudzubillah. Jadi keluarga anak-anak cek sampai belajarin sumpah mengeding anak sampai sumpah selteh. Jadi malah tak biasa sumpah gigiri takzir. Kayak mau sumpah boleh tokol nabi engko. Jadi tak biasa sumpah. Ya billahi padahal ben ngalak ongku. Jadi petako ongku ke sumpah sing ke kenenge parcaje deki. Nah, termoga ilmu manfaat ya. Jadi biasa akia sumpah urusan seremea sumpah urusan yang sumpah aja kecuali mun pacet dibutuhkan untuk sumpah baru sumpah. Paham ya? Jagain mainan sumpah nih. Nah,
Wa an Abi Hurairah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين فأتي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبار خصوصا مهاجر أحمد بن عيسى وسيدنا خليل قاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا ليب علوي فخر الوجوش بكر بن سالم وخي عاقل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأستاذنا الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام بن حجر العسقلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس مسلم البلاد الحبيب بن الحداد أحمد بن زين الهبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي وأصول مفرم قطب المراحل ثم إلى روين المقدم مثل الحبيب الرحمن السقا والأجمر المخضر وإخوانه الحبيب عبد القادر المجيد والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالك والحبيب أبو بكر قرشي والحبيب عبد الله العهداد بانيل والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب عبد القادر والحبيب عبد الله بن عبد القادر والحبيب والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب صالح وصحابي تانقو والحبيب هادي بن شبكر بن سالم ثم إلى روان الحبيب محمد الدرباني ثم إلى الحبيب حسن بن هدى السقا ووصول مفرم الحبيب حسن بن هاشم الحبشي ووصول مفرم
ثم إلى ركي جاسم نور سالم وزوجتي وكي هاشم رافع وزوجتي وأصولهما وأنفرهما ثم إلى روح الجاد مهاجر وزوجتي الجاد عبد الله وزوجتي الجاد برا وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكر في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن الخير والاستقامة ولا تجعلنا وأيهم من الشر والضار الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعلوما نافعة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومع نبيا ظاهرا وباطنا وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطي وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.